Okay, hai, welcome. Jotunno, Tesha. Omo sini live process chapter ni part 2 sing tabu nailian. Okay, oja kasing nugo sini next part 2 ni first topic oja sijak tomo mode of nutrition. Ke tabu mode of nutrition mane tamo. Tabu oja kawo mode mane no type. Nutrition mane to andor no nutrition tam ka kon bujika food no acquire khemani samani hedwa so koi rokom ni nutrition tong ni man how many types of nutrition are there ni sima hayamo mode of nutrition so sung nailian tam tamo oja pila oja mode of nutrition ni definition doza mode of nutrition means method of procuring or obtaining food by an organism tandor jotun bujibo next point nailian oja sijak tongo there are how many modes of nutrition? 2 modes of nutrition. Tam bitam han autotrophic tai heterotrophic pu. Ke tabu o dui rokom ni mode of nutrition no sung bujilanya thanglayana puila sung bujilayana autotrophic mode of nutrition ambur sung second sung bujilayana heterotrophic. Ta ojaga auto ni je sijak tomani a ek je word ni kaisa meaning tong auto mane self niji SELF trophic ni meaning ke eba trophy TROPHE omno eklugi sike trophic ng thang tabo trophy mane feeding samani eba eating so niji autotrophic ni meaning tam like yang kai self feeding mane niji no chaw khar niji sungbo to niji chable sin yakban chable haipon o jaga autotrophic mane omni meaning tekisa different tonga o jaga simply self mane nijino food salamok ma khabar ampore tai nijino aslamjak food no saw jemon nung sung jodino if you take your own example nijin example na hakai sung niji food salamai able sung buini salamjak food no saw jemon mai buthai mai je salamani buthai no mai hijabe saw alu je salamani butai no amna alu hijabe saw am sung to salamiya ahita kintu autotrophic eba je self feeding je nutrition ke amoke emon type of nutrition je jaga organism nijino food salami manu ha bunte organism mono sung nijino food salamanu the sung kamon semono the best example is plants green plant je bufang wa phang do bro tam khai bro kaisa jaga basawi tongo mane yarang kaisa jaga ajaga ni tui ni na hani tui tai ni sal ni satuno nawina brotam khai food slam so autotrophic mode of nutrition angka emon mode of nutrition je jaga organism niji food no slamo te nijina amno chaw bin example angkai green plants ampore phayan sang heterotrophic oja hetero meaning ke oja khamo others jemon auto angkai to self ma hai hetero meaning ke tamo others so oja trophic angkai to no buji jaw ka feeding so heterotrophic ni meaning tam klaikha heterotrophic ni meaning mane buino sanai other feeding buino sanai jemon sung samna sa sung buino saw tok no saw pun no saw wak no saw alu no saw mai sam buia dowa sung niji to food slamaya but sung buino food hisabe saw e amtei khai nutrients no nanai organism no ka sung heterotrophic organism nei ebe heterotrophic mode of nutrition ni hnai so jaga heterotrophic mode of nutrition sabobumti organism rokhai other than plants all animals are heterotrophic plant no badui joto posu pakhi no mane joto no heterotrophic amsara autotrophic ngake green plants rokha autotrophic ambre sungsini next slide jo soi kya tana liana tawo jaga autotrophic mode of nutrition no already ang bujogi paikya to bang jaga taisa saithangani ko jemon auto means self and trophy means nutrition o jaga anon kisa phunuk thangsina ang porlia o video nang 10 minutes tona nango so anyway do oja first point on ro kang already no bujogi paikya second point ang no kisa bujogano Thus, autotrophic nutrition is defined as a mode of nutrition where an organism synthesizes its own food from the simple inorganic material such as
carbon dioxide, water in presence of sunlight energy. Very simple. Kunia nini autotrophic nutrition ka emon nutrition po jaga of course self bo food slamo te bhaige slam bo o je organism ta je plants ro boro je inorganic material tam no pujani part one saka je material eba je substance non living thing no hoite manmani amnon sing inorganic material ni no so o je plant ro bro nini surrounding ni inorganic material no bro now jemon carbon dioxide to kaise gas bu bro tong no bro tong amno absorb khayo ampura hani tamna absorb khai H2O mane no khasini water omro zone inorganic material hai adoba ampura finally sunlight energy no now bro food slam to bin example already ang sai pikya all green plants thik ase all green plants joto plants tai ampura microscopic plant eba bacteria boni no bonasang tamni han algae no nukha of course nukha boro nukha pukri no khrang thamaro nukna kachakang thamaro nukna yam rujotno microscopic plant eba bacteria eba algae ni hanjao borok nijin food slam nambo bornosang autotrophic mode of nutrition no tono tai bornosang tamni han amte organism no singno autotrophs okay sini next point to thamai sini autotrophs eba je autotrophic nutrition khainai je organism rok jemon plants te algae rok brok tam khaihan bongo jaga tongpho kaisa pigment mane tamo pigment kunia pigment mane color color a color butuma color hanamo amo green color ni phu so je ha phono autotrophs eba je niji je food slam mane autotrophic mode of nutrition tonai organism rok borok sob somoy no tamungnai bongojak green color tongpho te amboni boni entire body tuma color green color ni ngamoi plants rok tamu color of haiba green color ya doba tai o green color pigment no om to kaise chemical si tai o chemical ni kaise mung tongo amno singhono tamo chlorophyll tai o chlorophyll ni function nga ke bo sunlight ni je energy no tam khai trap khai kusubinar gota jemon sini nok ro solar panel lok tong ha solar panel satung ri he tam khaiba bo o je sunlight no trap khainar go trap khai amno current eba electricity convert khai am hekino o je plant rokni je green color pigment je chlorophyll ni hinjaknai bo sal ni je satung ni je energy no trap khainai amno electricity to convert khaiya bo amno chemical energy convert khai sujako so mutunar bi autotroph no jaga green color pigment tongo a green color pigment no singhono chlorophyll te chlorophyll tam khaibo sunlight energy no trap khai te o energy bai no nini plant rok borok food slam bor niji food slam energy kri khe kunhon khaimi so energy by food slam so mujunar pidi autotrophic mane self je food slam nai bin example ke plants tai borok boni surrounding ni simple inorganic material no use khayu jemon carbon dioxide no kusubu boni blai bai water no kusubu bong yarung bai te sunlight no kusubu boni jeoja tongnai green color pigment chlorophyll bai te amu bai borok amno use khaine food slam okay so moja ki jana ene heterotrophic mode of nutrition ni bepare hetero ni bepare tang sairikha mane adar no sanai amron so heterotrophic nutrition ni no o second point ang kisa poribana heterotrophic nutrition is defined as a mode of nutrition where an organism is incapable in synthesizing its own food from the simple inorganic materials such as carbon dioxide, water, and depends on other organisms for its food. Very simple, just autotrophic nutrition ni just opposite. Autotrophic nutrition khaito boro khaito simple inorganic material rokni use khai food slamu kintu heterotrophic nutrition no tongnai je amno khaini je organism rok jemon sung animals te banbagi animals rok borok ngkai tam khaimia nijini food synthesize khaimia sungni food slamaya we are incapable of synthesizing our own food tamni hoite simple inorganic material jemon carbon dioxide water say sunlight ong use khaiseng food slamaya plants ro khai songka tang khaini sung to sana to nangnai bile thangnan bagai so sung oino organism no sawi sung thangu okay so ojaga example jak tongo all animal kasem no mal na ken jo phanung thun kurma phanung thun tok phanung thun
मुसुकपा नोंथुन नोंफा नोंथुन we are all animals and we are all heterotrophs एबा heterotrophic nutrition खायो आमुसारा गोबां bacteria बा आबार heterotrophic दंफिरो we will talk about that later आमुसारा fungi माने जों साइमनो mushroom एबा मिखुमु बरकबो plant हाइनो किन्तु बरक plant या बरक तो गोख्रां कालार निया माने बंजा कुनु chlorophyll करै आमबो बरक निजि food synthesize खैमिया आमबो बरकबो heterotrophic nutrition न दं बुनो मासाव बरक आमफ्रो नन ग्रीन प्लांट रक एमन प्लांट बटंगो जे बंगा जगा ऊपर ग्रीन सिंगिया जेमन बन एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल उनके साबा यीस्ट बरक ग्रीन सिंगिया गबर ग्रीन सिंगिया माने न बंगा क्लोरोफिल करै माने न बरक ब निजि फूड सलामाया आमबगिन बरक हेटेरोट्रॉपिक नि हजाओ ओके सो नेक्स्ट पॉइंट दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स ए जे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन खाइनाय ऑर्गेनिजम रक जेमन ऑल एनिमल्स मोस्ट बैक्टीरिया सियर निनि मशरूम गनिनि नन ग्रीन प्लांट जेमन यीस्ट बरक जेहेतु निजि फूड सलामाया आमबगि सिंबरन हेटेरोट्रॉप्स नि हनो तामबगि हेटेरोट्रॉप्स होन कारण बरक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन खायो सो ओके ओ ताउनियो भिडियो पार्ट 2 सिनाम सपन्यो बन्द खालिसिनाय नासिं तंनि नरक पार्ट 3 नि बागै